سرپرشتکار لوتکه و گوپیتکا جهانی حکومتان لدبی محمد قرقاوی ده گوتارا دسپیکی داراگاند که گوپیتکا جهانی حکومتان ده بدر فتک جبو زلال کرنا پیش روژا حکومتان و دستنشان کرنا شاشتیان و گوجی که جهان ده گوهارتنین بلزو بزدایه پیوسته حکومت جی لگور گوهارتنان خواه بگونجینا و تب بگرن. هي ليست أزمة موارد إنما هي أزمة إدارة. کێشەی حکوومەتەکان کێشەی داهات نییە، ئەوەندەی کێشەی بەڕێوەبردنە. هەر بۆیە لووتکەی جیهانی حکوومەتەکان سەکۆیەکە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر هەلەکان و ئاڵنگاری و داهاتی حکوومەتەکان. لە 10 ساڵی ڕابردوودا جیهان و دنیابینیمان زۆر گۆڕاوە. ڕووداوگەلێکمان بینی کە جیهان پێشبینی نەدەکرد. ململانی داهاتووی نێوان دەوڵەتەکان لە بواری تەکنۆسیاسی دەبێت یاخود سیاسەتی تەکنۆلۆژیا و زیرەکی دەستکرد. لەمە دووە دەوڵەتانێک بەهێز نابن بەهۆی پێگەی سیاسی و سەربازیانەوە، بەڵکو بەهێز دەبن بەهۆی ئەوەی تا چەند پێشوازی لە زیرەکی دەستکرد دەکەن. لن تقاس قوة الدول بثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي. بله تماشاوان جا لوتکه حکومتان یا جهانی کل دوبیت احساس کرن مزنترین و برفرهترین خرفبون همو حکومتو کار بدست و کسیم بباندورین جهانیه لور نقشه ریا پیش روجت تدان ده چارچوب کربنده ایساجی کو ایرو دست بکریه حتی دوست به بردام بکن لسر شش بابت و تور و پرسین استراتژیک بگمان نقاش جدی تکرن اوجی چواد که پیش خستنا جواکانه چواد که پیدا کردن درفت انکاریه ده هماندم دا مجارات تندرسکیه گوارتن روشا کشو هوایا اداره کردن و روشا تصعید کو جهان دگلک آراستان دا بخواه دگره برئیس دکتور ریبر فتاح ما مستعزانی گیو شارزای آبوری لدهویکت گرمه دکتور دماتا باش به شخوتو تزانی اف کوربند و کنفرانسی بباندور جهانی نقشاره چاوت که اداره کردن جهانی و درست کردن پیوندی استراتژیک دادنن و که کوربند آبوریا داووس که مسترین پلاتفورم جهانی آبوری همشین بیجین دیار دا آبوریا جهانیه اونها و گوپیت که حکومتان کل دبی بره ود چه وان کوربندان دا سروی که حکومت ریما کردستانی بجداره جوینین بباندور جه انجام داده بو پیش روزا ولات مگلو باندوریا وان کوربندان و بجداریا سروی که حکومته. بله زور سپاس دسته و خوش به راستی لوتکه دبی کنوابون حکومت اجبو هنده هر وکی تد پیشه که دا گوتی 6 خال یان 6 تور هاتین دست نشان کردن که گفتگو سر بیت کردن و بحث و کلین سر بیت کردن و مفاش هفدو بور بگرنج بوهنده بشین ده حکمت خدا که آرمانجا دماهی یوان هر 6 خالان بجن حکمرانیا باش یان که الحکم الرشید دولتی دا بهتا بجهینان لهرما کردستان اف کربنده اف پشکدارین سروک حکمت وزیر حکومت هرما کردستان ادوار کربنده و گوهاستنا نمونه سرکفتی آوان ولاتاین کو پشکدار بنتویره داش بو هرما کردستانه حکمرانی باش آرمانجا هر حکمتکیه کو بشه دز ببینیتن و از بارد کم آرمانجا و لوتکیه کل دبی سالانت هتکرنج بو هنده تجربه ولاتان به هفدو ور بگیرن حکمرانی باش چه داتوان 6 خاله دا کو هر میدیدی دیار بکه امشین بیجین 4-5 خاله که دا 4-5 پنجره که دا تماشا بکین چواد مفاگهینی تمام ایک پنجره خدمت کردن خلکی دا حکمرانی باش دی چواشی باشتر خدمت خلکی که پشوازن پیشکفتی ذکا اصطناعی و خدمات هیتا خدمت کردن دا آست کاربه، آست آوه، آست پرورده، آست ساخلمیه همی تواران تو شی باش بگی برف پشوازه که نیتر پیشکش بگیم پنجره دیو تو شی هر تماشای و حکمرانی باش یان وان خالن کود لوتکه دهاتینه برچاف کرن اوه کم کرنا گندلیه و زیده کرنا شفافیت کار حکومت دا که اوه مدکشتک چوانی خدمت کرنا کرت تایبت کم کرنا روتینه بو کرت تایبت شد هفپش که کرت حکومی بیتنج بهنده حکومت شد یا سرکفتی بیتنج بهنده بله دکتوره کنم بحث بان کنفرانس اب کن دکتور توزانی جی اف کنفرانسا ین بباندور کو سراستی هرمی و سراستی جهانی بریبه دچن سروک حکومت هرما کردستان یکیش میوان سرکه دعوت کرین سرکین وان کنفرانسانه
کەواتە بخوا داوەتکردنە سەرۆکی حکوومەت هەرێما کوردستانی بۆ فان کۆنفرانسا و بەشداری دیڤان کۆنفرانسادا و لەسەر ئاستێ بلند هەردیتن دیگەل مەزنە بەرپرسên cîhanê و سەرمایەدار و بازرگانên cîhanê ev bixwe çiramanekî digihînî gelo. بله خۆڕامانە پێگەیە هەرێما کوردستانی لەسەر ئاستی جیهانê پشکداریەت لوتکەیە دوبەی تایبەت الڕۆژهەلاتان ئەڤین دو وڵاتن کوێت قۆناغێت پێشکەفتنێدا وەکو نمونەیەک چاو لەسەرن چاوە ئەvە پێشکەفتن تێدا چێبیە. ئیمارات پێشی هەرێما کوردستانی چیتن نمونەیەکە گەشەپێدانê ya can ya ئیماراتê ya peyrew bûyo ya hatiye ya berdewam ya geşekirinê da. Herêma Kurdistanê şêtin taybet îmaratê wekû numuneyek werbigirît û bişêtin wan tecrübeyan wan pêngavên îmaratê havêtîn em jî bihavêjîn. Pişikdariya serokê hikmetê van korbenda da giştî ji bilî rêyê babetên ku korbenda da lotkeyan da di gropan da têne behs kirin rêyediyek here girîngtir ev ye ku perawêza van lotkeyan da çi Davos bît çi Cîbîz bît çi Dubey bîtin perawêza wan da ew dîtin û girêbest û مفاوضگirtin ji wan dîdarên taybet yê perawêza kongera da têne girin gelek cara dibêjin ji babetê kongereyê xwe girîngtir bêhte bikirin. Lewma jî em bînin her pişikdariyeka serokê hikmetê serokê herêmê wezîrên hikûmeta herêmê di koro semînar û korbendên cîhanî da eveye ku piş perdê da hindek girê بله دکتۆر هەر بۆ زانیاریên tenha nûçe bilez derbas dibe serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê serokê îmarata Erebiya hevgirtî Mihemed bin Zayên Al Nehyan aniha ku ez û tu nîqaşa vê pirsê dikim di civînê da ne du jî digel bêguman hakimê Dubey di civînê da bûye weke te gotî welatên kendavî bi giştî welatên pêşketîne jariya aboriyê ve êkî şu an îmarata serokê hikûmetê pêştir par di civîna asayîşan ku korbenda asayîşa me name jî da bejdar kiribû seredana Qatarê kiribû serêkwezîran jî neve şartibû ku ew hewl didin tecrüba van welatan li Herêma Kurdistanê dubare dikin. Peywendiyên Herêma Kurdistanê di vî astê gûpîtkî da bu nimûne kesatiya Mihemed bin Zayên jî êkî ji kesatiyên herî bi bandorên Rojhilatê navî ne. Tu çi hadbînî gelo? Bele min gote te tecrüba îmarat taybet gendavî bi giştî ya hemê welatan serokê hikmeta Herêma Kurdistanê mihewlêt ketin mifaşivan tecrüba werbigirîtin peywendiyên Herêma Kurdistanê û îmaratê taybet em zanî digeşe sendinê da ne pêşkeftineka baş da ne diwarê îdarekirina hikûmetan da dijîtalkirina proje dijîtalkirina hikmeta Herêma Kurdistanê û danana şengîstê wê mifawergirtin ji van tecrübeyên welatê û taybet îmaratê babetekê giring e ev hête kirin bi rastî pêngaveke ji bo hindê em hêdî hêdî bêjin payîzkên pêşkeftinê da biçîn beref wan nêzîkî wan welata bibîn ku her wekî stratejiyeta hikmeta Herêma Kurdistanê ku sala 25 bibîne hikmeteka dijîtalî û pişên çînet lîsta hikûmetên dijîtalî da hikûmeta dijîtalî yan ku hikûmeteka baş hikûmraniyeka baş yan ku pêşkeftî yan ku xizmeteka baş yan ku ne kêmkirina şefafiyetê zêdekirina şefafiyetê kêmkirina gendeliyê kêmkirina rotînê xizmetkirina bêjne geşepêdana berdewam yan ku tenmiya mistedam ya ku em êdî li ser petrolê û ser axa xwe tinê nejîn em karê xwe bijîn hikmet eger bişêtin webketin ku êdî em dahatê xwe yên niho xizmeta cîlên bihêd bikin mena em dihişne geşe sendina geşepêdana berdewam û ev ye armanca hikûmraniya baş ya ku hikmeta Herêma Kurdistanê kar bû diketin hemî şêwaza hemî pencereyê xwe ve ev bêjin tewer û mijarên niha Dubey têne behs kirin şeş Bele diktor ekeş birate be gelê cara me bername ser berhemî navxweyî kirine em çawa hikmetin tu yekî ji mêvanê serekî bûyî mijara
دستبرکرنا خوارنه دنافخوا دا توزان جیکیش بناماین پاراستنا استراتیجا نتوی امنا نتوی پاراستنا و دستبرکردنا استراتیجا خوراکیا نافخوای هرما کردستان بتایبتی لکابینانه هاول دده که نافخوای هرما کردستان دو وکتجی کتی جدارن دهاتی فراچشن بکه بگمان به پیشا سازی کرنا برو بومن نافخوای هاورده کرنا وان برو بوماجی به ولاتن در و وکی بو امارات کواتا گلو بیرامه بیتن شر اوکراینیا و روسیا دست بکر تشل دفمه گرام بوم زلزال ترکیه دانو هو تشل گرام بوم اوت ترسوی که تهدید که همی گوال سر حکمرانیتا که حکمرانیتا یا بجین هشکه یا لرزوکت نشی ارمانجت خو بینیه دست لو ماجی او عم بجین آسایش خوراکی و کو تا سروی خالب تو راوستیایی اپراسی بابت که هر گرنگ اج بوهنده تو بشی پش بستن یا آبوری سرخوب که و بشی ایدی هر وقتی پیواد است که یا محمد بن راشد گوتی موارد یتین اداره کردن نینه معنوی چیه؟ مشیان تن امنیش نواش شیاناب کینه هیچ دستت خدا الهرم کردستان شیانت بر هم اینانا گلک تشتایت هین و امشین واشیانا بکینه دلار و بخوبینین و بفروشین الولات دوره بر بازار گنداوی باشترین بازار که هرما کردستان مفایجه ور بگیریتن راست حکمت هرما کردستان دوان 2 سال چوی دا پنگاو تاویتن ویواری دا لهشت او پنگاو نگهشت نوی هنده که هم بجین ما آسایش خوراکی تو مارکر بلکه ما هنار فریکر بن بلکه ما بشین هنده مریشکا فریکن بلکه بشین هنده آوه فریکن بلکه بس آسایش خوراکی راستی بیتن گریدای ویت افت هورک بهیز کویتن بلکه پنگاوا مهاوت نبویا 5 سادش یا پیتوی معنای 9 ساده یادی مدوی یا 5 ساده یادی مدویتن ویواری دا پاویجین اف پنگاوین حکمت هرما کردستانت ویواری دا راست پنگاوا کا بچی که بس پنگاو دیو دا اگر بهن آرمانجا سرکیا حکمرانیا باش یا خوشگذرانیا خلکی یا جیانکا بختور یا دیر کفتن شوکن آبوری دبوما اینت دستو از بارکم جی حکمت دویواری دا یا کارت کتن بیتن دیف حزامه نبیتن بس با کودان هرما کردستان و کودان روشهلاتان آوینجی همیگا و حکمیت کند ویواری دا که کار ولی دکتر استو بحث مجارا بروبهم نافخات که تازه حکومت عراق پر گنیم جودکاران 2015 و 2016 صرف دکه که یکیش نفقات سیادیه پیوسته هر دمل دزدا پارا بهات بنا صرف کردن دکتر تو زانی جی که بابا تو پرسن آبوری و زی و فاکتور سرکی وان هم گوهرتین جیوپولیتیک لسراست دوری و جهانی رو دادن هرما کردستانی جی بشکه جی دابین کرنا و زی بو بازارین جهانی که واتا دو چارچوب اداره کرنا راوشا و زی و پیگه هرما کردستانی دوان گوهرتنان دا چاد بینی نقشه جهانی که کار نقشه جهانی یا وزی هاتا گوهرین پشتیگی شر اوکراینیا اف گوهرین نقشه جهانی وزه وكيديا هرما كردستان دقال روش هلاتا نابين احتمال دقال هف بشكين خو وكو عراق وكو كنداف سانگاوا ماستر لی بیتن نقشه جهانی او زیدا جبرهند پتر جی گرینگی پی بهتدانو پی گهه و بلندتر لی بیتن تو دی چند شی ریجه گاز و غاز بو اوروپا دابین بکی کوش بن کنترولا ستریما هیلا ستریم تو یا روسیا در کونو بشین پیش بستن سرخو بکن احتمال تو اگر سیاسیانه تماشا بکی آرمان جا وی شری اگر بیجین برجواندیت آبوری پیش نبان احتمال افشار همین اتحاده کردن و برجواندین آبوری هیلا یعنی نقشه وزیر جهان همه گوهارد امریکا ولاتن اروپا دوین پیش بستن سر غاز روسی نکن دمار سریا روسی نکن بدیل وین بدیل کیرنه امارات قطر عراق هرما کردستان کو پشک کش عراق دوی چنده دا پیگه وای بلن بی
ام چند شین ویب کار بینین چی که تو زانی برجواندین سیاسی یانکو رفتار سیاسی دی برجواندیت آبوری چن که کار تو نه ورقه که آبوریت لپته دا تو اکو هریما کردستانه تو اکو هریما کردستانه تو شی و ورقه تا آبوری هم و کاغذ آبوری کار بینی بو پیس کرنا پیگه خوی سیاسی جی بله دکتور سیاست و آبور مگود دریت اک دراون بله گل سپاس برای دکتور ریبر فتاح ما مسایزانی گیو شهرزای آبوری لدوکه روزه که خوش دکتور